Kalandia mamalu karena inserne orasne asisti hela tatuli aktual ba edisaun ohinian. Maluk sira da daune ami ya esplanada Papa Francisco Tastolo dili hodi aktualiza baita bot sira relacional celebração missa aniversário tinang ida visita sua santidade Papa Francisco nian mai Timor Leste. Maluk sira missa de presidi diretamente husi Arcebispo Metropolitana dele, Dom Virgílio do Carmo da Silva, e acompanha o Bispo Diocese Maliana. Nomos representante Vaticano e Timor-Leste, Monsenhor Marcel. Enquanto Bispo Diocese Maliana, Hanesan Presidente, Set, la participa e a celebração missane, tamba da daune, halo ela encontro o Bispo Sira Lusofonia e a Portugal. Malusira hanesan itahare hane kata celebração missa ne participa husi serane rihun barihun religiosos religiosas representante governo parlamento nacional no sira seluktan husi diocese tolu hanesan diocese Maliana diocese Baucau no diocese Dilirasi. Maluksira ami relembra baita bocera kata ohin completa tinangida visita sua santidade Papa Francisco nian mai Timor Leste anesan ia tinang kotu kahu ia loronsia toloron sanulu resingida fulan setembro tinang rihun rua nulu resin hadliuba Papa Francisco halau visita mai Timor Leste no fating idane utiliza anesan primeira missa nebe dirige diretamente husi Papa Francisco wanghira halau visita ia Timor Leste no ohin celebração missa ia fating dene badala tolu no missa dala ruang nian ita halau ia loron rua nulu resinen fulan April tinan rihun rua nulu resin 5 anesan missa funebre Papa Francisco wanghira termina ninia mores ia mundo tamane maluksira mai taba asisti hamutuk celebração missa nebe halau ia esplanada Papa Francisco Tastolo dele. Querido Papa Francisco, e alora nebe ami Hanoi itani visita mai iha ami rain, ami husuita iha lalehen, harohana fati mai ami Timoruan sira. Atu ami moris iha damen, domin, unidade, no fraternidade. Atu ami bela Hamoris no haburas valor sira evangelho nian iha aminia cultura no fier nebe ami iha ba Jesus Cristo ami bela fossasin la ostetia ami rain mai bemos ami bela sai sassin credível Jesus Cristo nian iha continente asiático idane. Obrigado. Balegado voto nebe Papa Francisco Husikela Miami. Bacreda Nova Mundo. Itania presença hatudoona paradigma liderança ida nebe lolos. Pode bolo na fatin. Badame em justiça social da fraternidade. Papa ni atenção mai ami ni rain. Pode mai visita ami hatudo katak. Iha itania fuan. Tira nebe ia periferia, maksai centro, no dar aman, itania preocupação no atenção pastoral, magba emamoras, kubitlai, terus, susar, kiak no marginalizar o sira. E altar santo, nebe Cristo mak santo, oninia sacrifício, hatur ia tasitolo. Tai fatem santo, deve acolhe ema santo na rua. São João Paulo II, no Papa Francisco. Ami, o fuan holaran, hakara kasai aminia sacrifício hahinian. Kanananok solo, no agradecimento nian, badia kotu nebe maromak halo, no hatudoana mai Timoroan sira. E a fatem santo dane, ami hakara kasaemos, ami rain, barahun dia Virgem Santa Maria, Timor oan sira inan,
inan esperança, no banatik manek simplicidade, no haraik ania.